Inyang Sabado, pesinayan niya ang eleksyon na rin opisyalis ng Federation of Homeowners Association of FEDOA ng San Fernando. Ayon ang report ng Patricia Mamangon. Kinilala ng Mayor Vilma Caluwag ing maulagang papel ng Federation of Homeowners Associations o FEDOA king siyudad ng San Fernando lakwas na king pamamiustong impormasyon nung naning dapat tutukan at di na prioridad ng lokal na gobyerno kareng niyayaliwang komunidad. King salukuyan atsula king 60 reng aktibong Homeowners Association na kabilang king FEDOA. Agpang ka Mayor Caluwag magsilbi ang teteng organisasyon bang mas maging masali sing ugnayan dareng residente at ning LGU. Mas kuswelo ko uli nga ting FEDOA kasi ning karagul role kin karelang sasakupan kin karelang subdivision nung no ka rin makatok ng la. Kasi itong alang FEDOA alalang boses king city, king LGU nung nanoy tang pamangailangan da. Kasi ninong magsalita kaya tang pamangailangan da nung alalang officers, di ba? Anyan yung karagul role in FEDOA kasi ilang maging boses da nung nanoy pamangailangan da kareng kanya-kanyang subdivision da. Pepasyag na itining alkalde king gewang eleksyon dareng bayong opisyal ning FEDOA inyang August 30, 2025 king Vista Mall San Fernando. Reti naman reng bayong alala opisyalis. Pasibayong mihalal bilang presidente Ilito Mangune, Vice President naman ni Benny Ginto, Secretary Margie Lingat, Treasurer Alice Dumlao, kabang Philip Kiambao naman ning Auditor, kabang PRO naman ni Jano Campo at Michael Barbadillo. Reti naman ring miyembro ng Board of Directors. Asahan niyo po na patuloy po kami magseserbisyo ng tapat at tunay para sa mga homeowners ng City of San Fernando. Kantabay po natin ang ating punong bayan, ang ating masipag at mahal na Mayor Vilma Caluwag na kung saan talagang full support, hindi lang po yung talagang mismong salita lang, talagang sa gawa, nasaan po natin siya. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.